ai le Michael tu chung hi ipiti ha WhatsApp dung Facebook dung munzo se an hong ki thangin na Michael sung kula lut tai police ten aman tai ta AI generated photo na hand glove na bun na ho ipipi ho hong ki thangin hichi ipiti dan ha ipizia police ten nan ko ha loka ban na galud ham ai lo le ipi sajiwa zel na galhung di chen ham ti hal khat hin ri chen temo halang hand glove idam hand cuff ti di lo ning ham na hand glove chu hi le tham takhat glove chun to cuff chu to chom ka bang ja kon tin Manipur police ha yong piti de ha abol khel nau them takhat ki se ya hi le mi mo mat pai yeng mai ya na police ti ding be ase ang pon police ki ti yong chu politically power government or politician or control tho hi na ti ding wa chu tham takhat politically motivated jai ki ko hin chu ki bol dan chu power ka soe ka bol thei ve ka ko thei ve ki ta bang ve sa na ta bang a chi mi intimidate na ta bang a chu ai ki bol la hin kalwa long chi ma cha jong chu bol de po vin trong lau bi incident a chu TV discussion khana UK ne ho ki man poi combing operation om khapoi bomb blast to ki attack to ki sam kaya chun connected case a koima ki man khapoi NDPS case to arms to extortion case ho awang akiman ne yi ho chu ka sei a hi le Manipur police in ken ka sei jawa chu Manipur police in an sei be bai bu ken ka sei che tham ta khat awai ma zep men news report ho chu di poi ya ka sei hin la news ho chun chief minister office in confirmable ja a ka so hi ati men na ja chu tham cha khat mo ta ka chu uma hin chule government a sei dinga government spokesperson MLA Tongbram Robindro hin MLA BJP spokesperson la khat KH bom chai na man yang chun press not appeal mai ma press ho chun press briefing bol na chu press ho chun question no do na ho chun details of the arrest ke bol ho details ho chun nei sei pin tel chi police department in the pit head team ka sei nom chu chi ta bang khat chon nom kha ji chun hai ga ma mei nei ke ho ki pin ho chu tip na ding mai me